Turabasuhuje inshuti zacu mukurikiranye ibiganiro bya The Maximum TV Rwanda. Ubu rero tubazaniye inkuru nziza, inkuru ku banyagitwe, inkuru ku banyaruhango, inkuru ku bakunzi bo mu ntara y'Amajyepfo, abantu mukunda cyangwa mwakundaga kaminuza ya Gitwe ndetse n'uwayishinze Urayeneza Gerard. Inkuru nziza, inkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com iragira iti Urayeneza Gerard yagizwe umwere. Kuri ubu ngubu mu mujyi wa Ruhango ahitwa Igitwe ni ibyishimo bidasanzwe. Uraza kuza kubibona muri iyi nkuru ukuntu abaturage bo muri Gitwe bishimye ubwo basubijwe umuntu wabo, mbese uwo bakesha iterambere ryose ry'Igitwe. Twebwe rero tugiye kubanyuriramo muri makeya uko byagenze, uko imyanzuro y'urukiko yafashwe, hanyuma turebe muri makeya uko ikinyamakuru bwiza.com cyavuze iyi nkuru. Umutwe wawe uragira uti Urayeneza Gerard yagizwe umwere, niko iyi nkuru iri kuvuga ku kinyamakuru cyitwa bwiza.com. Reka tugende muri makeya. Inkuru iragira iti urukiko rw'ubujurire rwagize umwere Urayeneza Gerard washinze kandi akanayobora kaminuza ya Gitwe, wari wakatiwe n'urukiko rwisumbuye igifungo cya burundu ubwo yari umaze kumuhamya ibyaha bya jenoside. Uyu Urayeneza Gerard yaherukaga gusaba uru rukiko kumugira umwere abishingiye ku kuba bamushinjaga mu rukiko rwisumbuye baramushinjuye, ndetse bagasobanura uburyo ibintu byagiye bikorwa ko bamubeshyeraga babibwirijwe n'uwari waratumye cyangwa se warabatumye bigeze kugirana amakimbirane. Ariko kandi uwitwa Munyamundure uzwi nka Kinihira nawe wari wakatiwe igifungo cya burundu yoroherejwe akatirwa imyaka 25 nyuma yo guhamywa n'ibyaha bya jenoside. Uyu Urayeneza Gerard rero yatawe muri yombi muri Kamena 2020, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rumukatira ku itariki 25 Werurwe 2021 rumaze kumuhamya ibyaha birimo guha cyangwa se kuba icyitso ku cyaha cya jenoside no kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Uyu Urayeneza Gerard yajuriye kandi ahakana ibi byaha byose, ndetse mu iburanisha ryabereye mu rukiko rwisumbuye mu Gushyingo 2021, abatangabuhamya barimo uwitwa Musoni Jerome n'uwitwa Ngendahayo Denis basobanuye ko bashutswe n'uwigeze kuba umukozi wa kaminuza ya Gitwe witwa Ahobanegesha Charlotte, ngo wamushukashukishije inzoga, ibiryo ndetse n'amafaranga. Mu iburanisha rero ryakozwe muri Mutarama 2022, Urayeneza yabwiye urukiko ko abatangabuhamya bemeye ko bamubeshyeraga, bakomanzwe ku mutima, asaba rero kugirwa umwere. Ariko ubushinjacyaha bwo bwasabye ko ibihano yakatiwe bigumaho, ahubwo bwemeza ko abo mu muryango we basabye abatangabuhamya kwivuguruza. Ugira ubwoba hanyuma ugira ibyo ubasezeranya. Icyo gihe urubanza rw'ubujurire rwarapfundikiwe, urukiko rwemeza ko ruzasomwa ku itariki 24 Gashyantare 2022, ariko ntirwasomwa kubera ko umucamanza wari ugize inteko iburanisha yari arwaye. Rero isomwa ryarwo uwo munsi ryarasubitswe, hanyuma ryimurirwa ku itariki 31 Werurwe 2022. Hanyuma rero uyu munsi ku itariki 31 Werurwe nibwo uru rukiko rwafashe umwanzuro wo kugira umwere uyu Urayeneza